Bem, eu falei, ele é outra story. Fala, mano, parece que ele é outra story. Então, aí, cara, vai, que eu vamos. Oh, ya, apa yang kita patut balik awal apa ni yang patut balik stay bangan na wa ifo iman patut balik man kau ni saya full fit to cover this try man kau after night man practice say ma fine so soan mo oil fat pino to sa no ti pasi ai no fa patut ama tama de tasi mal eu personal interest mo to fat pino sa so the lot chase ni all what tasi fa o tasi o valu all what tasi fa o tasi o valu e po o heavy all what tasi fa o tasi ono iva tolu ono tasi fa tasi ono iva tolu sabe ima ngai sabe ora vai ora vai não ficar vale Nissan man kau Nissan se full fit to cover this stripe let out draw mama venga le white spades and the villagers mo going at double single king size spade in the town ta fera mo lo fasoa mo foi do forma lo anga ta mo le fa to ina lo mo to lo I want to turn off why I feel my white spades and villagers in 2-2 Preston Road Otara development militant for the Olo Tasilu Olo Tolu Tasiva Tolu. The white spades and villagers affordable prices for happy customers. Kapanga lalo aba ni ngalo ana eba maya yalos ile mo ke kas fa ma venga mo oi mo fat pino lo sa fa tasi ai mar tu sia o ajalafu is a payment nga fa tia stasi ile lato finance facility ma to aba ni ngalo mo ke kas full station road Ben Rose telefoni o lima to ofa o lima to ofa o te sasi lato Facebook page mo ke kas mo fa to aba yasu tasi
Nana se fomaliana le sungana ya vani toloa ya ngati foi leo siono tu fine na ya toloa tu tama na sa malpese na fa mai ele li e pe ona tala tu tato fa oli le tu la oli ya le tu la mencha tu taimi ua te rusu ono minuti ona tale ole tu la se fulu male loa e nei i amatoni musila le matfasa la tu i nei musila i nei otara i nei aukilani afena te mafuta mai a te lesi da fia le po o we fo la mo kupu ka pese fe a fuka sa uta pese la mo so le se al minuto vai tu i do pese mai me la sa e do mana ya oi fe le o la mo ta pese se ko e ko fai tu la ya na o tu langa na ya le o ke va ti se ko fa ko ta mele pula mele tu pu i ni va io so che vuole sa il pisse ya la ta lui fa per ya si fo ni le tu le metem tu lu suli minuti on tale le tu le suma lua le uli nei o le aso valu nei o aso valu november tu sanga lua suma valu le aso tofine ma toni sila ya baba ya tu fa fo le ya mo lo sila fia per fe na te fia fo tu la malita ni sila ma toni sila ya aukilani ia aukilani le ia pe aukilani lava city o Sila ka fe na te mafuta mai ati le yo o mai lava ni Sila aukilani na to te foi la tu na ofisi mai po fe de me ku ia aukilani po fe tu o yo ta ya fe na te mafuta mai ati le Sila fia aukilani ni Sila e le city ke le anga o ta aukilani e la le tatu no fanga na ia ta o tara telefone la to la Silvia ia tu aukilani ia no fanga le pitu si la to tele ia Pacific Islands solo no foi na ta o Pacific Islands ia le mai konga fiki ia Samoa ia na tunu umala le Pacific Islands yo tawala le fasala o tu nei no me ta o no fanga ia pole wala le lua tasi lua Preston Road ele building tele la vale ya i le o te fasala o tu no ka mo KP ia ele telo taimi ma le sfulu se pa ele tolu va vea tolu de se kolu va vea o kolu la fiafi le sfulu se pa ele tolu ile o uli la sulu la vale o uli se pa ele tolu la uli ya pangala le o va mata tuta pu kala minute ni ya ona o bave foi ona ana lunga no tu ava vela ona le lunga ali leila vala mo el po ya e vai foi na ela e pela le tu lama ya o fira o va vela e foi lunga ni taya e fa foi de vinga mal fa tai le tu na tu singa mal po tu tele la tu na o le tu ya la mai la tu ya ai fa tai la va o ya ta ona fa no wala man ni taya ma ke me va no wala e foi lunga ti tilo atu fa pero la ele aftai le fo te fa popoli aso le wola e wa to te lo tato ia olo fale mai au fa la vale le otima le ola la to na longa se ngase nisi fo ia te paula va na pole sa ola na la semana va na po ia e kolo mana mana va ia fa aftai te o le te ala mai ya o tu langa sa ya ni ta na fa fo vi inga fa tai man talo de tu yo no ole me ko fa popo mai ni aso ni yola vi ia pe oi ya o na o mata tu ta o sa talo ia sa fo tu so mata tu na fo sa ta talo ia tu poi fa me la fiamo le tu ale ka kile ku tu le tu fa tasi tu wa oi mena ya oi pa la valo oi la fa la nganga ya oi la vai a fa la na le fe so talo na ti mafuta mani te mutaya mana ya la toi se blo ko me ila kiki kwa ho de fa so talo ya ona
tele futa tu tele le tamo ono le pisi o vave na le fu lunga usu na ben ya su stemi na a fa lo tu ai ya kalo lo temi ne ya stemi ele ke le le temi ya tonu fo ta vale ave ta vale taro la pui mai ni aso ya ma ave ta tu fa ta sa ina ta tu tunu ele ko ia ma ni me ala vai ku aku yo au kafa ia lo pata mu fainga nga tu atu la veo tafa ia pa fa na sangalo ngalo no fai sa talo ni tai au okay pisa talo fole okay ma ko ke ko kaluso vai le nga ia te o ia le batu fotuanga ia le foi nga isi le ma fe mai ia le vai de kalo ke pila tu so kali me so galo ko pe o kalo bueno ko pe au fa ko pe a fai na mo fa ore fai so talo o ko pe a fai ma le la talo ia umi o ko pe Ala tu lai mai tu sumi tu la sumi lua ya fatalo fatu iso lo fatalo fatu tatu watinu wal waku la vole mea ile na lon fatalo fa fe fatalo fatu va ngale ma futu menu tatu Facebook live e fa va lo apu malo chut na ftai la va fa mai la va ngate am wi la ofio Mr Ngango and Kids KP ya pena fo ia fa va la va le fa mai Moni Filippo ya tina pele pe au from Alaska ya pena fo ia tina pe pele pe au la mai le fa kalo fa ya mai malo la fa ko fe so le ala mani tanga tedi ya ko fa fa time must be in a tu af mai malo la fa tinu tune a couple of tune of time of tomorrow is of mono ayu Uliana mala imi ya fa mai tuma tel isa le ma fita mai hasting hello Mr Ngango NKP na fo tuma tel tapu no tasi yang vale hello ya fa vai rapu malo church pena fo ila ma fa vai na fa talo fa tinui ya pena fo tinui ya ma ro se fo manu ya hello to fa ya malos si lava ti bunga ne ko fa I felia na American Samoa fa sina malos ti bunga na American Samoa na ma futa mata ina ti new we so fo mono ayu hi KP pena fo tinui junior couple to no mai hi fa vai fa ai solo va ma tu tamo share to tato Facebook live ia mani invite to friends ia ma futa mai tato live tu o tato ala leo nei samo TV tala samo retala ave ia male lunga te mau lunga tato website ia le www.lopegtvradionews.com ina te fa fonga mai na o leo lava ma KP ia lenga te na yo tato Simple Radio app it's tango download tatu Simple Radio app yo ina fo ite mafuta mai ya na su tatu samo radio tala avi o ina la ite mawa fo ina o leo lava na ma leo fo KP na te leo tatu musika le tatu temne aurunga la tatu YouTube channel ya na te mawa I mata ya mata umale kwa kurunga i kana fo malunga tatu Facebook live ya temne ya mole tu fatalo fatu tatu tunu au na le tua na tu fatua não foi para ter ele felela eu também tem sa eu por lá foi se tua fana faz sua faia ia tá foi to galesia ou na le tua copo cristiano apostolo na foi diacono tenho sua talo fatu tu mane tu fatu malo la vale agora você foi a tudo malo foi talo malo foi le não sai lo sai fo le ya mionga ma moi ta to se fenta pe ata to ke fengo fianga le nga na yo ona le tu ama ko fenga ma ko fenga na fa langa fo le ya pe a fa ya ke vole loto tu le ainga le loto tu le ma moi si li fo le to ina lo tu fa tu fa tu ela o mesa fai e que ele fai foi cala lá ainda le vole lo loto mai le ainga afika ia era ngata fo le si li fo fa na fa na soli ora ko me mo fai ko que ele bisa foi ma kamiki nge de wa o tulanga na mana o ia afika ia no sa vale fo le si o na le tu ia si e po la mo tu ya fa malo tu ya ona le tua mena tu fa tu ma pena fa mena tu walo mena tu ai no le un sai tu sai male
Alu ngale tu lo ngalu ai le tamama le tira matu na no mafutu me mot malau malo lo se fo ya tu to malo fo lu sa ina singa so tinu na mo yo to malo fo talo malo fo le tap to pai wa fo la lo tu ta tu tu fi au tu tu ile aso male aso malo la va ya mai tamali fo in fa la un o ta tu tu la to lo o fo ye tonu o ta tu tu mata tono o tu malo ya kalesi o nu na fo ya matatu o tu tono fo ainga talo fatu ya tu to tu mtausi ile la msua ya malfo tu le ya ala fatalo fo na ni tao ngata fo ile mfa fo no fangalo ina fatalo fatu tu mai tai fo ya pena fo ya au manga tu au manga tatu yo la tu lo fai tele fai nga ben la tu yo lo o nga lu ya matina e fo ya inga lu talo fa tu to au manga ya matina e fo ya bena fo la ya mane tatu fa na talo fa malo mo se fo tatu tu ya talo fa tu la tu na lo nga lu malo nga lu ta na tima fu to vai pero me na tima fu to mai la tu po o tono fo e lo moto lo lawa e lo sa fo tono le company tono le ola la bala ngaba ngana fa nete fa talo fa tia te ma lo la ba ma lo nga lui lo fa malos ya tere yo fa talo fa fo i ai ngana sa fa ngel pon po ma lo la nga lui fa le sima lo nga fa nete dunga la wala fa ma li lo sa fa na fa tu ma na fa no fa le fe lo ma la la tu na lo ngase ia ni fai ngalo ina la tu no mo tu ngase ta lo fa tu ma lo la lo sa ta lo la vele tu wala mai na fa ma lo wala mai tu mai ta ma di fo ma mate de yo si ma lo longa mai na mai ti ya la vai la tu fo ne tu no fa le pui a fe fo ise so mo mai ta tu fa sa lo ni ta fa tu pui ma lo la va ko sa lo ku ko fai o tala to ina na wa mawa ko ya alele mawa ma ko ya me si no mawa ma tu mawa lo ya tu lo ala va ngele mawa fa ya le o to no mawa ya o mo no mawa no mai lo ta tu o tu fa ya na me lo ya salmo moni lo oni salmo ta tu per salmo di seri na fa pu no tu le ina usala mo wale di kwa sala mo je usi de to le ala mo ma lo wa bo fa ku no mo to isala mo ole li sa lo mo ile po ya ai tu fa mai le di ko usala mo le ngo wa lo la ke fulu wa isala mo le di usala mo lo te alu te no ya la te fulu ya ngo ka ya lo ma fa ku mo lo kale anga mo ya o sala mo ono lo fulu ya mo lo mafakua anga lo ala wa ke le alu temine se ke alo fulu foto wan mena o sala mo ya ngana na sambo ana sala mo fa maoni sala mo e pangtale se o tafol ta to di faula en fa to ta to di faula o le so lava ne ya fiske mo le so Talvez se cara eu quero pensar no fa um valor não fa caro fa ma ko mi ke ora kala mo ke de me de o ye no ma ma ka ho vai ele fora ya fa assim le o la kuspa ya le ke pi ele fa pe ho ya ma a tamai eu te lembro tu sulo bonito tale tu la suma lof tala fa na ainga na wa fer malanga mi no ti fa mais fa ma fa na tu le tu ya tu to la to foi na o fama dina la to se foi so we tell to se foi we cross for our kids we vai to as para to vai também ala we ka se to pese se ta vai ta fa to fa na foi mai se para ko te fa ta fa te la to ma foto bel to Facebook live ma ta ko ni ma la vao ma lo fa ma lo se mangia que ela fa ku ta ela va to ma ta ko ni na ma foto ma to share to live invite to friends
ya foi mai a mata tu besela tatu foi mai ya ona amata tu le tatu po kala e ni si o la kolosi tu ya ni tatu po kala mele so e ni si foi o tatu o nanga tatu o tunu nei a kilani ya ona pa ilo atu mo lo si lo fia me ole atupu me ole atupu de neva yaso man nema sina ma neto sama si o lava ile kilisi masima to so fo temne Ako vai se pesa mana ia lava ka ko mo to mo lava ia fe so ko vai pesa pesa lotu na tua ona se e ka ko pesa lotu yo me ana a lava se pesa lotu mana ia lava ia e ko fa popo atu tato pesa na wal watu e le pesa lotu le titi lotu e lumo I ala o le ai atu fe o ia e pa ia oi fe mai e pa ia oi ia ta vai tato fa pa ia tato ni aso Matai Rachel Manuela for mai pese na foi mai e pa ia foi mai a wina tu lo tato po kala me pe ona ai ina mo tu la metem tu sfuni tale tu la smalua From
ka story. Fa pese les me sa ka story. So you kale ba ka sa ka bali. Oh, ya wa fa na fa sa bali. Awala ba ni yan fa sa bali stay banga na wa ifo in my fa sa bali. Man ka ni sa the full fit to the cover this try man ka. After night man practice say. Ma fa so ani mo oil fat pe no so sa. No to pasi ai no fa to. Ma to ma de tasi mal no personal interest mo to fat pe no sa. So we not chasing all what tasi fa o tasi no value. All what tasi fa o tasi no value. Po o heavy all what tasi fa o tasi ono ivatolu, ono tasi fa tasi ono ivatolu. Sabe, ima, não ia sabe, ora vai ora vai não vai vai. Nissan, man carro Nissan, se full feed cover the stripe. Kapanga lalo aba ni ngalo ana eba maya yalos ile mo ke kas fa ma venga mo oe mo fatu bino lo sa fa tasi ai mal tu fatu sia o ajalafu is a payment nga fatia sitasi ile lato finance facility ma tu aba ni ngalo mo ke kas full station road Ben Rose telefoni o lima to offer o tasi lato Facebook page mo ke kas mo fatu job yasu tajasi. Le tautua mamavenga le white beds and furnitures mau boinga tapo 5 king size bed ini tauta ferra I mola pasoa mau foi do forma lau anga ta mo le fatu toina lo mo tama loa awu te no foi a film in white beds and furnitures in 212 Preston Road Ottawa de vala man telefono lo ono tasi lo ono tolu tasi va tolu the white beds and furnitures affordable prices for happy customers. DJ South.
na mato fia na pele fa fonga mai ya pese na le wake up ino tula mete mutato no la vale tula sumre lua ile tato termine ni sila ya termine na fa talo fa pa fa na futa mai fa kai le ma futa mai fa kai le mo te ina fo ile unanga le tato sa mo tivita la sa mo vita la le moto lo la lo sa e po fera mena te ma futa mai ma to tato wala le it's all about entertainment. It's nothing about politics. O pole ala vai sima me ia ro vesi ai lo tatu o tunu nisi fo io meu fainga ma lo na ma isima me tatu ia o le entertainment level talo fa te vanga ma futa mai Marie alo sio hello beautiful to new pena futa new na lo ma futa mai pena futa Marie na fa talo fa ya tapu no ai sa o tatu le vamle aka le fatu te ta style ma futa mai vanga ma futa mai pena futa Marie tapu no tasi nga vale style va mo siva me to invite to friends and atele ya ma la polisi me invite to friends ya ma ele lo foi para muito por tato like por tato presidente tato ni lo fa pe me tato like ya tele lo tato principal ani pe ata lo ko vai para me de ya le telephone so you have been restricted from Facebook. You are temporarily restricted from joining a position of group that you do not manage until last se fulu lima o end of November. Ya na telling the temporary might restricted might ya le telo tato suppose ko sa kinsa o community standing. Fe so le fe finga ka na fa so. Fe okay mele le mea lava leo le kako tatu le mea lava leo jere ropo ai li pokia tatu live no Facebook live a fa net ma futu mai o te pole o ya le tatu sa mo ve tala ave no website www.lopaytvradionews.com ina te ma futu mai o mo for tatu simple radio app ya ina e te tanga download tatu simple radio app ya ona e alu lole ya ma sa idila sa mo ve tala ave fa fong mai le anga re ko aku pe foi de fa de tonu mai tato runga tato Facebook live na fe okay tato YouTube channel mafuta mai ai lo vai ko awole ai ufa le tonu pe poloka mai tato live ya ele mena poloka no to poloka ya ele alu isia tunu ya na pe kumle lo pola bile tuku le to vai tu sa ora le poloka ale mai ala fa va per tato poco la 2 minuti alle tu la smulua la ko mai pola sura mai tato talo so fa talo fa pesi va ngale ma futu mai on to invite to friends ala ngate le ia o le share tu tato live ya la to umana je wa tupu tala Maria lo sio na mafuta mai na prosper ya pena futi ni na mafuta mai na American Samoa ya mali to tele o tapunu ta siang vale ya na mafuta mai na lunga o fepo le tapunu ili oklan ya na a tamini sa lo mai pola stula mo tu talo ni fi ta on fa lo so lo mo asi kala fe ko ale o fe lo sin revela ya so te vai para as langai Aukilani termine le tu lai mai wa 2 minutos te ali tu la suma lo Aukilani ya le luas fruti que vive velo e termine tele po wala so ato lu su tasi na timu po na le su lima i wala so ta lu su tasi na foi timu ya na fo nga mai timu le so pena fo la so ta nei Aukilani ya afa de tuma futu mai Aukilani fa ta lu fa tu ya ti oi e mantua ya le timu ta ya wan ya le mi fai si me pole ala fa si me pe mo le vao e pole ala va tu la mai fele ka ngambia ya fai e tele fa mangulo tanga me na ngali fai mangulo la ina me va ta otina fai info from na fai for the so kana me la so ta yo le ta mo ta tu talo ta e timu ta ya ma lo fa ta Aukilani fa ta ma futa mai ya so la ka vai pole stu la mai ta tu talo ta I pitanu umala va nusila
Ya le ratu mai au ki lani ya nai fai lava sina pua o le timu a plane me lusu fulu te kwe nai pua o kala iskeke lusu lima nai pua o fatala fatu i ratu le mafuta me nai plane Christchurch o te nide se fulu lua nai timu e pena fai kispen lusu tolu na fo i su manila i nai kispen Hamilton lusu fulu timu o ni makaku lusu fulu timu o manukau ya a manukau i ne ia i au ki lani nai tusa lea tau a manukama o ki lani e manea leo nai timu kimula Ringu vai akwere o timu temine ia AFM mai timu stemira so le kimu sa timu ta mapa dos fulu ia ona mana ia ane pia dos fulu na sul mana la ne pia fatalo fatu la tona lo piki na ne pia now says full value na mana ia ni preme fe sul mana na kwa sul mana la na ne preme pamas to no sul lus fulu ko ka se velo pamas to no flato papa o so fitu na pu o ta ranga fulu iva ia bon tones fulu no ia pena fo i mo fanga rei lus fulu ia na mana ia tau na fanga rei tamne pato solo atu ia por astu la mai tatu tal isi vai no ni o tatu atu samo por astu la mai tatu samo o sa o tu la be woro minuto tele tu la tasi lo tato tu no pelo samonta e le tu la mai la sa tone lus river to green vela e found the storm afternoon for na lus fighting we na so tato su fu ya na fi tim na so ta na lo tato tu no pelo samo talo fa samo talo ma fu mai fa so solo tu lo tato talo fa tala tu na ma fu mai na melpe ya fa na ma fu mai melpe talo fa tu ye lo fa talo fa tu va ngana melpe na au se caldi lo sa le tu la mai 1 minuto tele tu la e se fulu ina Melbourne talo fate la tu umma vana ma futu me Melbourne ya na wati tu la fulu talo fate o na tu umma falo lo al tato fala ingana ina ale to faya tu la fatu ya ruta ya le tato o feira mix QC talo fatu na lo la fatu tu al tato tino nga tele la tu umma vana ma futu me Melbourne talo fatu le wati ale tu la fulu to ma le tato se fulu su wono si kri su manella e so ina Melbourne le po ne valu ti qui na so ta full valu ina timu Melbourne ina so ta talo fatu Melbourne kai o ma futu mai Tatu na Sydney Australia ele meo lo mafuta mai foto telo tatu tuno lumo tatu wala leo tu la mai 5 minuti tele tu la fulu na Sydney se fulu wono tigui malo e temi na so to se fulu wifa o po na ni fulu to na so ta lu sulu sulu mane la na Sydney de so fa na fa na so ta tala fa Sydney ta lo mafuta mai Sydney Australia Brisbane tu sa le tanya Melbourne ma Sydney Brisbane ia lo tu la mai 5 minuti tele tu la ipa ina Brisbane la so atore nei lu suon tigui na timu ia pena fa Melbourne nei sulima na so ta ia lu sulima tigui na mana ile tau ina Brisbane na so ta ia la so ia fa tala fa ta ana ma fa me Brisbane e ia Maria Alucio ta ila ma fa mai Maria Alucio me ma fa mai la to ina i Brisbane ia na sul manela la so ta Brisbane ia so ia na timu Brisbane terminate la to time 50 minuti tele tu la ipa so la tu tatu talo tau ka ku na i na America na festu la mai tatu talo tau na America San Jose ele mero ele tu mai tau fallen San Jose ia le wa tu tatu talo tau na San Jose ia le wa sau ia na wa valu minuti tau sau ia fefe ia na sau valu minuti tu la tolu so po sa o si San Jose feo San Jose que fona sa malo minuto tele tu la tolu na San Jose mai la so atone surmane la no po ara le fitu ti cream la so ta surmane la na San Jose California Siamo sala fanga ta ita tau ia mai na America ia termina America termina 1 minuto tele tu la tolu tu la mai tatu temi wa iva minuto tu la small lo ma tu fa la wina mai tatu tau ia ono lang malos mai na tatu company nei la e bem eu fiquei olhando essa story fala para se ler mais essa story tu aí que ele marca só cá vale oh ya a fa na tu
fatosa vale awala bani ia fatosa vale stevanga na wa ifo mai fatosa vale man ka ni sa te full fit to cover this try man ka au sa mai practice say ma fa so ani mo oi fat peno so sa no ti pasi ai no fa to ma ta mai tasi mai ni personal interest mo tu fat peno sa so the not chasing all the tasi fa o tasi o valu all the tasi fa o tasi o valu po o heavy all the tasi fa o tasi ono i tolu ono tasi fa o tasi ono i tolu Sorry, Iman, sorry, Nissan, man come Nissan, it's a full figure cover this stride. Kapanga lalo awani ngalo ona eva maya yaros ile moke cars ma venga mo oi mo fat bino lo sa fa tasi ai mai tu fat sia o ajalafu is a payment of TS tasi Relato Finance Facility ma tu awani ngalo moke cars full station road Ben Rose telefoni o lima to offer o lima to offer o tasi lato Facebook page moke cars mo fat job yasu tasi Le tau tua pama venga le white beds and the predators. Mau boinga tapo, 5 king size bed in the tau ta whera I mono whasoa. Mau foi do forma lau anata mo le whaatu toina lo mo tama loa. I would to turn off why I have filmed the white beds and predators in 212 Preston Road, Ottawa. They will allow my telephone and all what tasilu all tolu, tasiva tolu. The white beds and predators, affordable prices for happy customers. Ela lisila tatu palipi silisila lo fasa la wili ngol tatu wala leo ya fa night fia fatau so sa man tu ni man ka ni sen mo so ta ban fo la fa no fa ya tu ole mea pitu sidi ole le ya fa ya mo oe lava fa night so fu mai ana tele ista vale man ya lu af sumal vale ora me len fa fo pa langi la tu ta vale lu af sumal vale ele fia itatu to tatu fia ita vale na lu af sumal vale na mo na ni sen ina man ka ni say tanga tonu lava mal pack and say na ye Kevin this try mo ka le fa mi sia toy ni say no lo walu ya na fa me leche deposit 1.9% interest okay 1.9 interest woohoo ya pena foi mal tanto fata vale na le mortgage cars vai sunga ya Hussein ya ama ko parties fo tatu fu ya e fa le fa so fa wa ole nga fatia fo ta vale na kam ka ke ya ala ele budget na ele mo ka vale nga le mortgage cars mo to ta vale na le budget ka mo fi vai sunga ya Hussein por sunga ya yado na fo it just for mo nga le wise page le ko kalma ne mo nga ne pon no atu fai mele le mo oe lava ia a fa tau so mo no fo man ia te mo ai ya ma tu tasi lava tano so ale tu langa ole tasi lava le ola le te mai ia te au ma so fu na va tu ia te oe awa la ina tatu fai mele le mo tatu lava ia ia fai falelo moenga te moe ma tu tasi le me piko si na Spain na tatu tero tatu i tu la lungo al moenga tele o temi ta moe pe valu tu la isi se fulu tu la isi se fulu lua tu la ya tam fai la ka langa matu amana ia lo moe o i lava suma i tatu luta si lo pet Preston Road va ai de tama tai o viki pana fo le kamalo ke le o fatu o fa ka wo so moenga le ngata moenga ia au mea fale mana na ia fa ta wo so moenga ya ate fa mana tu le tatu fale ainga na i na ele numero se fulu Railway Crescent na Melbourne ko kale man yo na fala inga afele tama futi Melbourne na pa pa na futi malanga Melbourne awole ngalo na le afe fala inga na numero se fulu Railway Crescent na Pro Middles tu fe mo fia me umanga lo walo la telefone oi vel po o mele ko so ole mele na no walu lava iai kamo le map foi dele kuko lava se fulu kuko numero se fulu Railway Crescent ya Pro Middles avesa o ye ka vale o na kuwa e fata meloto mafa ya fa ina te malanga Melbourne ya fa ina te mafuta na Melbourne rafi na mesia sa o kosema na ya nga te foi o sol vai da so ele está
tatou news le tatou tatou whaasalam hapsinisi lo tau nuu mai ia le tau vai tu I le kola koe lau atu mana ia foi mo sile fia tatou ni au kilani ia lea usau ia lea talofa ia la ia le tatou se lo koe mai whale lei lava ia la ia tatou marketi le ko tau nuu mai ta matua le tatou marketi sa mo le wai ai le whata wai tatou talo ia o ulu o ulu talo tamu le la ia tatou marketi lo sawi ta lofa marketi sa mo tatou o le nei la tau nuu mai ulu e lua afe fa se lau talo e ono se lau lima sefulu tamu e tolu se lau o tulaga le kaʻama le ulu e lua afe fa se lau tagapepa o talo e ono se lau lima sefulu tagapepa o tamu e tolu se lau tagapepa faʻi sa moa e lua se lau tagapepa e ma le ufi e lima sefulu tagapepa ia o le ala le fai mai le tatou fasutaʻi le telefoni lea afai te mafuta mai ana te fiasaʻili se ia se tamafa le mene ka o ta o frozen taro frozen tamu ia frozen ufi ia ma le frozen fai e fai mai la e fatapula nga le se fulu lima au pepa mfauna ave su lima pepa faʻi Samoa ma le lima pepa ufi a le lala ono o tau faatofulia la uma ai lo tala le ulu tamu talo tamu lo fatu ia na o ringa le te oele tatou vini le telefoni la silo vini telefoni la o lo tasi ono tasi valu o falua o lo tasi ono tasi valu o falua ia tala noa ia to faya tiri ai ia rena ia pena fu male to faya so alo ora ua ia lo faya le tau tua le mo tatou o tinu ia ia manatua ia o ringa le faya te oele tatou sivana le tatou marketi Samoa na la fai ina so fito November na so lea e te mafuta te whenua I mai le vuri ia tiri ai pena fu so alo ia na la fai ina la stona I vaso le la stona nei la stona I vaso lea la to uma e mafuta mene au kilani a fu na fu te malanga mai oi a mele pone ia po fea lava nga du sile te malanga mai nei au kilani e pe te malanga mai fafu le Samoa o le ngala te tatou so na tatou ale tatou market Samoa mo ma ke Samoa so ia na le tatou kalap arota I la stona I vaso le la sufito November na o pena failo atu ia na e failo atu pe asilo vili numero na ale sumale ya tele afionga tele to fa tele ai o lo tasi ono tasi val o falua o inaita uma yaile la o ma waile pepa male pepa mantua na lua se lua afe fa se la ulu tang pepa ulu e ono se la lima sefulu tang pepa tamu o talo ia male tou se la tang pepa tamu ia lua se la tang pepa fai ia male lima sefulu tang pepa ufi ia na okay ia mo te fai lo atu e masala mo ste mi tatou so tatou le to fai so alo ia mai foi se fa mo manga po fea ia tatou la ma tatou address na lo mo wai ia tatou o loa na tamene mo tula mai so 50 minutos tula sulua ia ka ko fo ia tu tatou musika ia awa fo ia tamo ftanga le oli e nei temi o le oli ia sau se pese mana ia lava fa ai ia ko pe se pese mana pese Samoa fa mo lava ia o leo o vai atu ia sau lola kama o te kuila me asam tunkun ia fa mana ia foi lauta maftanga le oli ia pa fe na vo fai lauta maftanga le oli ni taimi ina o tula me taimi sfulu man tu tula suma loa o ma futa ma pe tanga Mr. Hal pero como que pi lungo le tatou website o le www.lopaytvradionews.com pena fe lungo le tatou simple radio app le Samoa radio tala ave ma pena fe lungo le YouTube channel e ma le tatou Facebook live le ka makamai te fatalo fatu la ngalo to vai atu ngal tato Facebook live te fatalo fatu ya tapunu tasi ya mavale ya pena foi mari alo sio ya pena foi mari la vale fa tele mari ma tuma na prispe ya
e pena foi tapunu o nu e kena sio le mafuta mai na Brisbane no Melbourne ma lo uso le lua ngi aso tai la tapunu pena foi tiniu nei le faia fainga le benga ku le se na lo le benga lua lo le benga lua tatu tinu e pese le moto umana ba la to e mafuta mai mo tatu Facebook live ba kai le mafuta mai ka maka mai Sam tung cool ka maka mai ka ko pese famole ale la ba slowly across the sky, shaded by. And he was just a hangman, working on the dreams he planned to try. Days go by. Every now when the sun goes down, just another lonely boy down, and she's out running around. She wasn't just another woman, and I couldn't keep from coming home. It's been so long. Oh, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. Never ends. Shot of courage. Wonder why the right words never come. You just can't know. It's another tequila sunrise. This old world still needs to say another friend. Shot of courage. Wonder why the right words never come. You just can't know. It's another tequila sunrise. This old world still needs to say another friend. Nā tō mai ana sunga Samson Cool pere whawhunga mai ma tō whiana pese nā sātai nā tumana tō umana mana alo ma futa mai runga tātou Facebook la pere whamarunga tātou website ale utulai me lusu 12 minute ale tulai suma loa nā o sau pe tātou musika nā ia ka mai pe tātou musika nā tua ia ale se tau whai le kua tātou fota inga lea ma tātou whala inga o le se kau whai tātou fota inga lea ma tātou whala inga le ina ile o whaira ale o ke vai ako le ma fuka mai le kamalo ke lele o tapu ia masalo tapu le la kwaku ye tedi poki foi o tatu fala inga ya ale ko va ko fela vasinga silo mai o tatu le lo tu lava tapu sa ni mai le la vili atu o ya wa foi se tatu so tainga foi ya ya o kani le o tangi tap telefoni ya woohoo le tele ya malo se le fia ya le wa mo tatu so tainga ya male to fire tapunu ia ole tapunu ole no ai kana sio sivangi ya ma na to no vale tatu fala engale ole o favor mix cuisine tapunu mo mai ya o ole do flova ya mana ya
ia na te vai tu io na te tono tato falainga tato o Fera Mix QC numero 4 vai e pe ma le lo le lo tu vai tu pe ton ma le lo ton la fela visinga pa o me fafo e ma le lo ma se fa mesca con li pochi o caco falainga lo to fata no o mo la lava ya Ibu amat ngadu kaya, sungai laki, ya. Kalau dia kau nak, dia lo ikan ni dia nak kumpulan pakai kau ini pak. Bayar mulu. Kau siap. Kau ini ada masa chef dia laki. Malko Niko, ya kata nama kau yang pasang kau masuk. Aku mau ilek kau Australia. Dia bukan kakak bayar dia, dia kalah. Kau dia malu kaya, ya mesyo. Amal stimu dia. Je foi como ficar na fiafi. Of tai tapu se ka mai fa emo mai tau ma fa no mo wa tatu fa enga terminate ya me se foi la tu na lo ma fa mai na ia me se ma tu na ina me pone terminate ya foi ma tu foi na me pone ya se ka fa emo mai tau ma fa lo si la tu terminate ya ole kido ya pe ole an ke le wa bayang ka na inga di madu kayao ya misi yo mai fa ni ko lewa kadang-kadang mai ai kasi sila ya misi kam ole umi sa sui ole moa ya ole ia ya ole siu pipi ya falcalo ya on masima ya misi fo yo he yo sa stu lewa ka tema ya mapulanga labai kuka ese ya fangen po nga ho sila ya ilo fioma ya wan fo ka mo fo da pui ni me fo e fo amaka nga so no me nga ka ya ba na so ka mafa malo tapu ya se fa to fa ilo mai lava le ola se ola te me tala te to fa inga ela fo te me tapuni ai I ya po afo ya sol vai ya so na tala me tapuni ai fa mo le a tapu e matala la fora inga le homo kaya oi ya sol ba yaso kau la bala sa o mga kau la bala sa ala so fu la va e maro lo ai le so ngali pu le foi maro fo tua le sel o se ala ya pa sa se maro lo ai ama ka la va ya so nua kau la sa la so pele pisi o va fo ko mai ai no mai ka sia ya sol ba yaso ya na mane tele ya ole ase a faila inisia o nanga ese mai tato fala inga ale tato fala inga tapu inisia o nanga lo fatino ina tono tato fala inga por papsi lo fioma ya o keno kela ngai e fai ya kau baliu fa pipongas fa ngau ma sosiaso lava fa piko ainga ya o kele lava nga kau ku ya ile ko fa ya mo ko boka foi ma kau sia mese de eu sei ala ya mane pagia vi ainga ko sa mi fa mai boy ya vaya o ngala ya ainga ma ko no mi so ya mese le ku me man pome malo e masalo na so e foi nane e foi le o nanga na la foi no tu pe sa mo se ko fa te fa mtala mai le tu langa na mo la tu na me pone ya wana e ke la no le I sila la foi o si tato la futupe official of tupe te fa menino mai le tato la futupe na po fe ka la isa mo fa mo le tapu ya o singa o le recupera fo le sa mo ka ku ainga ya e fa to mu le o le fa lo Frankie Makeki e ka mo fi fo lo fi a me se fo o le rate a ai ya ma fa ma un fo a me se le le o nga le server a Frankie e ka mu ye ku pe le malo le ku sa mo malo of tai afa na futa mai runga tato wala leo ya ole mate mo futa inga male to faya tapunu o no ya sunga sevangi ya le fa ngali ya o fai o suile o tato fala inga o Fera Mix QC in Australia ele atresile numero se full railway crescent inga pro middles le mo tato se inga terminate ya fa no ai fo tato ta ma follow mo terminate la to fa tapu ya ole ase se numero as telefone e ki ka mana tua telefone o tato fala inga ya ngata foi le se tato Facebook page por tato por ala vale me so ta eto ai la to foi a me se la vale catering e va pena foi ma tato se me foi le e mo wale tato foi ai na malo tato tu na ina me fa mo tato
o le si me fa lo a ku lo fio ngai fa fa nga foi de makai ini ya o le fa ka hu mal ko sa mo le fa ka hu mal ba mal ko sa bo ke no bisa ka sa ma le ko ya Marumela ya rumela o fa ya bango yo le o fa tu fa lima i fitu rua fitu o fa tu fa lima i fitu rua fitu o le numero 10 e o crescent pro medos e address ya so la ba male fa le fitu le ke ma ti la pia ko ya ko le ngale fa le ainga o fa ko ya mo la mo fa ya mo sa ya male le se ala malo tapu ya ale ya ele mo skako lipoti le tulanga fo ya ile ya lau siti ko fa emo mal tatu tunu ya lau tapin pananga fo ile tatu siti fauna na ya manto le mata no mal to fa ya tapu ya le la fo la siti pe ultimate so fo la se ko ya sito fa manatu mal tatu tunu o la se mi va vela vola fa tino ila lo fa mo lau siti fo se le stem va veto son fo pues fai uma tau sanga ne ya tano va silo fema ya io na ta no fo I ono to mia fa le kalesia me si o tatu ainga ma fa mal moe ta pena da tango yang wan ala le le nga fa fa ko ke si ya ko la ko te kuani ya wa fa ka ngunga fa mal moe ya wa so la fa la gonga wa FC dia fo I lunga fa fo le pa ia man malo sango o pio temi wa mafu ai o wai e me se fo io e mga me fo sponsor e peka sponsor ma rosi da vol fora ima o fa ya bo io ma fo ya eu fo io la sua ma fa mo ka wa ya lo ma ya ka wa ke me ka mo ka wa ma ka ro ma ko fa wa e pe mo ma pe se pa wa me ole le ke me ku I ko mu ia ma ke nei ku ia leo ya ba fo se fa fo nga ngale ku fa mo ia e wa pe se ya mai foi fa ki ka su fa me manolanga e au ngala vai se fa ku ma foi e ka wan ka lo no fo se fa ku ma so la se nanga o tai lava ya tapo masalo ya ngale na foi tutu mia foi wa foi fe au tu te fe mai o le yaso ya ya ese sa toi sa no ngala na te fa ma mai ya mai fe ni o fa anga I na ya wo mane ainga ina New Zealand ya le ngata foi le langi atoa masamo fa mole tapu ya tai la o fiona mole aba no ma to film le chaya o le fo mole ngale o le tua o fa yona te ina foi lo to so fu ma so ma tu o la ilo na ngale fa so ya sa ba no le foi le mo mole lo fa anga so ma tu chinai mi vase ya su enga kene se tu polo fa ngani e foi le uso fengai mal tau singa so ma tu tinamo tatu ai nga umai tu lua ai nga tatu tinamo tama tatu ai si umu ya putasi foi e foi fa loro ya foi tu fa fine ai nga umala bo ya e mo tu sai foi tu la wiso tatu ai nga ya le nga tai le so fa fine nga so ma tu uso ya Josefa I moni malangi mal fatura I Prenfio do ya tu ola maybe si mala fa na foi e foi tu tatu ai nga o se fa Nico ya e foi to fini ya Cecilia mani so vai le lo ni Plymouth ya fa pelo matu ai ngai sa lo so melting nei ya me se foi ai ngai do menos to fa ya mano ya ani tamro la ai ngai me se foi la nga winga foi pe wa tau to ina o sa mo nei tore le tunu ya fa pe a uso ma ana ya wo mai masani fa le kalesia e nga te leo o na le to le fa no no manu o wasi manu o sa mo e mania tu o tatu o mawai ya meso la ufio nga mane le tio malo o tu ai mai foi ya wale lo ino foi o lo fa ano ainga meso o meu tupu I le vai panora la ni fa time o le ha manoa man yo telefo fa no to le ya so fa kasi mai le tua I sa wai mauri me o ma ya foi le ya ti lo vi nga lo tangata fa time lo wa manoa la ufio ba balili Taftala wa tupno ya manuia tele ne aso fu foi mutu tele fe ngai lo fitele atu le pulo tatu fa inga to fa mano I mafantua e ngata fa le sunga laki ya man afanga renga uma le tatu fa inga le ngata fa tatu ainga uma ina I marpone ya manuia tele ne aso lo fatele atu la to fa matausi ya mano fa alo ya istemi tatu fa lai fa balili au la base se nganga ia foi mal mamaru tatu matu ani fa mo fi fa ainga ta penanga se fa la bila pe o maliu fa piponga sa fa na mo so se aso la fa pitua
su mai matala mai au tala noa ma tu fa ya mano fa ngali ula mota e maua se pa u nang la su ai lo tu pa ia mano to mamalu sa unanga i se tau nei aware ya ai mai fa la foi fa mo boy ya man me tele le yaso atasi le tua mo to pe sa no pa tele panu le yaso eu va bem agora ya faz o fua faz ya na ole to fale na ya no o tapu to fa tapu na sa mo staff to inga o e tu sai fo e mane tato so to inga ina ile tato e tu sai fo e mane tato tato fala inga ya ole na fala inga ale tato ofera ya na ya le sa ka pe aku ya na fala inga ofera mix QC there's Fudu Railway Crescent in Pro Meadows. Tema ne utule mai wa to lusu minuto ntana tula tasi. Ya se kora kwa kase to pese ta vai fo ile ta to fata no na ya sa wiel pese la Yesu lo olo ya male sunga se yuli Victor Erisara ya e kuva ko fo ta to fata no na masiri poti na mai na ta to fo ainga ole no fo ainga ofera mix QC ina números Fudu Railway Crescent ina Promidos ina Imelepone Yesu lo walo tayo na mafuta mai Yeah.
Sa se malena le sungana ia Sayuli Victor El Sara yes the channel material mai ina sa fa forma na pese na fa mai Yesulo olo ia no pese mai ke le te Apollo ina sa morta fa tana male to fa ya tapno ia suina le tato fa inga na o fero mix QC na fa net mafuta mai ia ina Melpone ia pera fu te malanga i Melpone stemi la tamai lava awani ngale to elo suia ina fa tawa ina sa ta mafutanga mata mo pi tala fatu ala to mafuta mai Marie Anusio bana fo ia mai awoka tato wa yo le happy lava sale fatu tai fai mava ai le pausi mau sesi na ila to na longa lu to fatalo fatu la to na longa lu te nei ma lo la fanga lu tato wa tu no ya ma lo fa don sai ma lo fa ma lo si o tu la meto lu su tale tu la tas yo ke mi nge mava ai po la sta maftanga o le woli ma tu e tau longa tato follow lava ta maftanga le aso awone e fa karikali fo le se fatua e tau sami na pa le fale na mi ala wale tato tau sami le breakfast pe na yesu su enga fo mai scientisi mai ole tamaftanga pe silo ntaua ole breakfast ya pol maluta yao faisa maluta yao ya tals fulua ya faisa ulanisi faisa lunch manaya ya ono ot foi la fiafi faisa utina ona ita mafa umata ta mafai ele mafa amantua la mama ya el breakfast sa foi le lunch ola la okay ya ko sa foi le dinner okay ya foi le mama me mo a faila tau sami tele tau sami tai au fa ka sami la van po masalo ya te lo la vai le na tulanga ya pe ona ya isu na forma ma tu le la ngolo na tau sami ya e moi ele e se mal venga faia o fatala fatu to fate ai ero puni tai lava ya pena forte mai ta ya vai ya fa mai malo to tu ale sa ungi la senga ma te futasi tulanga le tato e te lo tato o pisi la tato ngal venga ma fe au ya fai vele mfast this time it's mafuta mai lunga Facebook live po YouTube channel ya na ele tato simple radio app na e tano it's tama download ya onga ya really share te tato sa more radio tal ave yo inala ya te mafuta mai pena fa lunga tato website ya pitalo kuko ole top.lopaytvradionews.com ya po www.lopaytvradionews.com ya na really tato website ya na vai risi kunga LTV le air le kili air na fa fonga mela ya na fa ro ya le o ya me fai ya fa fonga benunga tato website so lo come para esto mai tato news ya me lo tu por sa pasita pa chega con news va to Pacifica me to va to Pacifica le va to ya so lo come mai tato news tato what's Samoa may set up a national security committee. A new body to manage national security issue has been proposed in Samoa. Na pe vai to se fai tawa to pe na la ya ni tato national security ya pole. A plan for the National Security Committee are included in the government new national security policy, which has been launched by Prime Minister Sulepa Salem Ngoi. The proposed new agency will deal with matters such as border, cyber, and human security, along with overseeing the security impacts resulting from natural disasters and climate change. E na pe na la va tu pele ini ya la file tatu pupuinga tau national security ya pupuinga tatu tunu ya mai meio o mai me foi tanga te atu o Samoa e na foi me foi yo au fa tu pu vesi ale au vai ngale e faia me ko ka fa se mo tupe saipa mo tupe voi tu la tu ka fa se le la file tatu national security committee ya wa fo ya ngone tulanga sasina ni so va ta I pe no va ta no I ole si tato news le te va ai tu I ma lo tato tunu lo Samoa ya pe na news la na file na wina tu ya na mo le ne to lua ole le fiona ya sa Justin Sau ya le chief executive of the Unit Trust of Samoa na la wa mo le ne o ia mana boloka ne o ia tura o ia ilana Famosinonga ile a Sofia alusfu no November ile tausanga le nei na tu o ia
O le si tātou news le vavata I ia o le American Samoa re-elected Republican Congresswoman. Ia na wato tu mai ia le Tofaya Aumua Amata has been re-elected by a landslide majority, winning like 83% of the vote. This will be the Republican third term as non-voting delegate to the U.S. House of Representatives. And now to malo mai ia le tumatai ia por Congresswoman Aumua Amata ile tato re-elected nasa fa nafi ile midterm America. Ia na pela bana to man malo va tano Trump. The news na va to ia na to le va to man malo mai midterm to man malo mai ia vai na tano Trump. Ia e pe ona ile tulangana ia ila so nafi ile midterm vote na sa fa America. Yana pauna tato news. Ya na pe ona yai ya le kele tato news pauna tato news na pauna le tulanga yai. Well, tato news le wa New Zealand announces support for Samoa Nursing Center. And au fai loa mai le tato news le New Zealand has announced support for a memorial and refurbishment of Nurses Training Center to mark the centenary of the deadly 1918 influences epidemic reaching Samoa shores. New Zealand announces support for Samoa Nursing Center. Support Foreign Affairs Minister Winston Peter supporting Samoa Nursing Center in Samoa. And upon our news in about I'm so final with my tattoo news on all social my love on a tattoo company the tattoo man company said. Eu fiquei olhando essa story. Fala, parece que ele fez essa story. Tudo aí, cadê para que só acaba, vale? Oh, ya, apa yang kita fatusah balik? Awal apa ni yang fatusah balik? Setiap bangan nak buat effort iman fatusah balik. Man kau ni saya, sepuluh fit untuk kau ni strike man kau. Aku sangat man practice say. Mafaham sesuatu ni oil fat pun susah. Nak sepasi, ingat fatusah. Macam tasi malah you personal interest mau tu fat pun susah. So the Lord chase ni all tasi fa, all tasi bervalu, all tasi fa, all tasi bervalu. Ya po heavy, all tasi fa, all tasi. Ono ivatolu, ono tasi fa tasi ono ivatolu. Sorry, man, sorry. Nissan, man, come Nissan. The full video cover the stripe. Kapangalo ngalo na eva maya yalos ile mo ke gas fa ma venga mo oe mo fat bino lo sa fa tasi ai mal tu sia o ajalafu is a payment nga fa tia tasi relato finance facility mo to awale ngalo mo ke gas full station road Ben Rose telefoni o lima to offer o lima to offer o tasi la to Facebook page mo ke gas mo fa job ya su tasi Le tautua mamavenga le white beds and furnitures mau boinga tapo 5 king size bed in tauta ferrai mo fa soa mau foi do forma lau anga ta mo le fa to toina lo mo tama loa I would turn off why I feel my white beds and furnitures in 212 Preston Road Ottawa le vala mai le telefone lo ono tasi lo ono tolu tasi va tolu the white beds and furnitures affordable prices for happy customers. Era nisina tara kama nipi sinisina pe na fa forma ai o fasal la video tatu wala lo tu na so sulu minuto tara tu la tasi ya la tata tu le tatu musika nei ya wa fo i tatu wa ingala woli ya fo mai ya ona tu le tatu news ya mai li melo tu pone usila pe atale tu la tasi nisina tatu mo to umar kana ba futu mai mo tatu Facebook live ai Maria Alosio Mitja lani mara utao le ya uma upu fa tsaila wa pena fa tapnu ya ma le tofaya tele ai tsaila ma futu mai pesa mo top ya fa so solo fa tam tangala oli ina utula mata vitas fu minuta le tula tasi
Partake of shades, 50 parasol, ice model in them jeans for me, luxury, now that's your life. Hey. You talking to me? Yeah, you. The streets are match, but get the price. Partake of shades, 50 parasol, ice model in them jeans for me, luxury, now that's your life. Hey. You talking to me? Yeah, you. You talking to me? Yeah, you. Bye.
pi, fica ele é uma story. Faz mal, parece ele é uma story. Então, ele quer levar que só acaba, vale. Oh, ya, apa yang kita patut balik awal apa ni yang patut balik setiap bangan nak buat effort imal patut balik. Man kau ni saya, sepuluh fit tu tak ada strike man kau, apa sangat mal practice saya. Mafaham sesuatu ni mau patut kena susah. Nak pasti, ingat patut. Macam mana tasi malah ingat pasti ni interest more tu patut kena susah. So kalau chase ni all tasi fa, all tasi berbalu, all tasi fa, all tasi berbalu. Ia po heavy, all tasi fa, all tasi ono iba tolu, ono tasi fa, tasi ono iba tolu. Sabe, ima, naya sabe, ora vai ora para ninguém ficar, vale. Nissan, man kau Nissan, se full feeder cover the strike. Tena eva kapanga lalo, eva ni ngalo ana eva maya yalos, ile mo ke gas, fa ma venga mo oi mo fatu bino lo sa, fa tasi ai mal tu fatu sia, ko ai talafu, is a payment nga fatia tasi. Ile lato finance facility. Pero tu awak ngalo mo ke gas full station road, Ben Rose, telefoni o lima to offer o. Lima to offer o. There's actually lato Facebook page, mo ke gas, mo fa job ya su tasi. Le tau tua mama venga le white spades and furnitures mau boinga tapo 5 king size bed ini tau ta ferrai mo fa soa mau foi do forma lau anga ta mo le fa to ina lo mo ta lo lawa I would turn off why I film my white spades and furnitures in 212 Preston Road Ottawa develop my military for all what tasilu all tolu tasiva tolu the white spades and furnitures affordable prices for happy customers. Asa forma isi na tato festival Floyd ya pe ona forma wa foi pa ingo le wa uli na te foi le ona tato ko bani pisinisi na pe ona fa forma ma yai ko fa sala uli no tato ona fa fa esa pisinisi o yai ya ke le la mo pe ona fa mai pe ke lo ke le la mo ke le la mo fa sala uli pisinisi lo tato ala le isi tau mo fie ma kwa o ya lo mutu ko yo ngal pawanga fe sole ngal pawanga yana afa yani tato business por tato company lo fi pasa la uma tato wala leo tele la bonoa pe no fai mai petelo ne o tole mai tato tempo family no tele tole tas ya o ne mista nango pero kamo KP ole mai tato ina pe tato no terminei i numero tato Samo Radio Tala Ave na Samo TV Talas i numero pena tafalangi na ole www.lopegtvradionews.com na foi malungo le tato Simple Radio app Samo Radio Tala Ave na foi lungo Facebook live na foi malungo le tato YouTube channel na taro fatu la tori ma futa mai lungo le tato Facebook live e new tune ya couple tunu na futa mai na i amoli na American Samoa pena foi sekia musika sekia musika fa solo ai tu ai na luengo le aso ya o se vai ngala mole mai pena fa Filippo lo lai ya na ma futa mai sunga Filippo lo lai ele pesena le nta tu sa tu fa tora fa sunga Filippo lo lai tu sai mal tato wala leo mai mo kwali mo KP e va taro fa Maria no sio e na lo ma futa mai na Brisbane tai la ma futa mai Maria lo sio ma to tu la sunga chichai ma lo le foi e bana foi la tu umma bana lo ma futa mai me va o faha umma le malo fanga umma le malo bana foi tu mai tai wa seta mua Mr. Willie hey bro you look good you lose weight well time with exercise you look well alo fatu weekend fa fikai esa wati ni okay fa lo masa o foi se vai na fa se mai oi se vai na oh le sa le ya seta fa tai la mo fa malosi ala ngata foi le ya ole ya na tu langa ni ole la bo ba si ya ai o se
Alo se lusi I se ngase ia po se lusi mai ia wa tatou e te vai atu fo lusi les ia ai o kolini ia ai ole pe o ngase la lusi ai la to ole lusi nga lusi oi pe ole mai mai ken ka ko lusi mai ole se lusi la tele na e kere ka walu fo le team kere ka walu fo si a mea ke ia ba lusi ko halu kingo ole lusi la pa fe ekipi oe pa fe tupu se me le luma ftanga a pesa me fa na wo o tama matini ya pole ase tama la po ala vai ya a pe chapi fo aya a ola na kipi el kengi ke vai a kusole ko ya o makua be solo lusi pa he yo kamala ese manga ya kire ka walu fo le team ka walu fo sta vali pe talo te mo ia po me mengi ko ka mo ya wa man tu fo va ma fo ono wa le te fi ai ko fi ai ka sa ko ai ole lusi ma na ya ta ole vave a faila na te va fo mai ole te lu no fo ma sta ma postine vo le ke va ku e ko chapi me vo le ka kipi kipi foi ele like a prank kipi foi ele prank aí tá uma ali lo louco ele oi wow aí le nganga nga kipia ko e sin ko lu masina lo aí le ko va ai ko slim malo kama ko le sa la ya na o me tono na sa fa pia ai sa fi ke alu chin ya me nga no fa ya ba venga pa kipi oi kana fa to mai tai aba eu se ali isto mai tai o maka ka chapi ka mai kipi aba ai le va ve ya no pa fa fe ke ko pa ya ele se mai pa tela fa to ole ma futa mai tela fa mai ma pena foi Marie mai esse Lucy Coleni esse Lucy Manatu kasi nga Lucy Manatu eu foi Lucy na tu fantasia mal Lucy do kipi ela usa no mai le talenga ya fato o ka sole se uminga luo fa uma kipi pin renovating new bathroom and carpet or new house value boosted nice to hear you guys can kai lava kiusu tela fata tela fata ya esse na luo ya luo yo tela fata o lesi tulanga le ya yo tiniu masalo na mo tulanga na ole le Lucy fo ya na fo Manatu singa me Manatu no lai ta koma ya tamara ina akiri nga mangako fo so le ala ma ya ese Lucy ka maka so le pa kipinge ese ma Lucy re gym e pe balele pe mi ale huwa se va me fa forma ka ko kumu ya ke pi esse Lucy re gym Lucy ka maka fo ina le huwa o que pior como pe que pior quem e pi o mille o e le fe acha fa fai lo anti ma vai lo anti perché mi che pior lo anco che pior mi dai una rotta lo anco o e pole ia nga ka wa lo anti mo lo anco ka uma ka we ma ko ngi sila lo anco anti ya che pior lo ia le anco ora ya de anco se do ba ya so ya okay ki go ko so le uma mi ya le lo anti na el personal ta to el t-shirt masalo ya moana ta tu na peso t-shirt yo petal tonu la volta mi ta ma fai lo t-shirt to mo la misi por lunch ya lo to mftanga e hapera e me ska t-shirt nga ya po sita t-shirt tamre ya lo tu lai mai wa sutas minutos tu la tasi es que mi colosia tu to fai so alo ya mai fa sta tu lipoti tatu marketi Samoa bena fo ia mal tatu siva na fai la fito november das fo mal tatu makita mo na final avata tamre Samoa sta mo sunga asi venga walesi fa na mafata maftanga ne wa uli ya manelo tu mai lunga fo le yo dua mai ai
for my own sunga ya siwe na walesi ma pese na fe mai na feature mai ya sunga ya DJ Fa ma pese matu mo fia na fe mai Samo Style ino tu lai mai tatu temi de wa suli minuto tu la tasi ka fatalo fatu ya udiana mala imi malota ua ni asu ke pi sai lawa pena fo mari alo siuna sipa mai ka kai ya to so fu mai correct to alif me se oso luma ya pena fo ima marina fo mai te le atu solo ta ele lo suma le mai solo ta ele pero sunga fata to e ele me o le lusi mai lo movinga ela vea ile kaidia o mai ele me o le lusi mai o lo movinga ela vea ile Tairia fe kamalo fata ya tasile tangata esele songa mai tam fight tangata lo fata ya na lo fai mai na foka o mano fai renovate o na fali ya o ke masala pe ya mani tolu fali o fata le nei nusila fata to kele ang fali le ya ai ya on mena itato songa mai tam fight ile fa pe fo yo la tatu fa pe fo pio to tele tata o follow la tu spa ia mai le vale a fai ena mea a mia lo nganga la so chai au oi a fai mai ia tala rana tanga ta fu di pai era tu ta pai e fai tala na yo tala inja ta fa malosi e pe la fata e fa malosi ia le fai fata me foi le loi le fa me yesu ina watu yo to ba ai loi manato wa mio yang ka ko le ta to ba ai loi manato wa mio yo na eva kuma ya yo fa putula to wa me ai ya so fo ya so timu wa a olola ya so fo le asola ya no fo la to ma ai la to me ai ya na lu ya lo no lu ya so ai te falo mo tu lo fa pe mai se si e na tala fa mai ko nga fa ya nga me ya o ya fa mai ya pe na o tu ranga na ya e te fa pe fo na tu na ina yo walo ya na tu po e fasi ya ku ya ko tu ranga na e ta tu kisini se pa langi le ya ya o ma tu mi o nge ta ma ya la amaka me great grandfather mi o nge pasi mai fa solo mai ya le o me te mira le milio nge na ainda o no le pasi mai fa solo mai ya au tato ya ne pe ka o ye la ka ko mentality mai e o ya fa mai o la me tono e kalesia e mo fai fe au foi le fai fe au e kam fai al na fai fe au ya uma le se le ni kalesia so le se o ka la po o i na me de so isi for na ya na ko yo ya sa okay pi le sta tala for na me tu na set ya le loi e poto ya na sa le ya set la le loi poto na terminate ya la ka ku sta to pesele tas na no tam fa left so ta ya tu le
ko fai soalo ia ka no te phone se ko losi ko to fai soalo lo ia le o e tato market Samoa e fa lama mai tato tu lango e tato market Samoa e ngata ia po le fo le tu lango ia le tato so na fai ba so le so fito November fa kala kwa ia pe o soalo ia to no lavenda ona ti lo mo me la cosa de pamta sa beseda la sa pele sunga sive suma pele sunga fa siva mai fa sfifia mai e na lewa tu lai mai to ya ngai mangunga ke lunga stage le lunga sive le ku me ka malo sive lunga tu me pe na pa fia me pe oi Yaros, il modo che gas fa ma venga mo oi mo fatto bene lo sa fa se hai mal tu fatto sia o già la fu e se per me non fa tia si tassi
Ilato Finance Facility. Pero ahora en Hala, Monica Casa, Fulus, Station Road, Ben Rose, Telefoni o lima to offer o. Lima to offer o. There's just Ilato Facebook page. Monica Casa, Mova Joa Bayasu Tajasti. Hello tule matau temi lusu tonu tule tasi ya pela wale mo tatu se inga e to fire tule to fire so alo ya hafta lo mo tatu inga to fire tele ai ya la fi fatalo fa tele ai ba lo se fu lo to fa o mai ya le temi ole awuli lo to fa tele ai fui a vai lili fa tai o nai mo wia ya ma go mo le ya so ma le lo mai ya mo poso alo le kala fa mo ngai le ko te no ya esa le lava le sa no por fetainga tele ai yo lo que vi aku ya straight sa oral voice mail for my thank you for calling. I'll come back to you as soon as possible. You're not okay leo lo por meo la ya se kolinga ulu ko inga nga wa poia akaku ulo mai sa molepo po ka umman vayatoria po ka pa umman ki po ma pala ya mai ye le ka ko container vayatoria por mea ora wa ka pema ya lo mo kusiva por ka ko social and market tablet ko mai la tu pikwali ku ya valili ya sa le la va tere ka ka sielo pa u la ngale de timu ke mase se etato ulu foi ka sia ne te wa pa u le se sina la o ya ayo la lo se ulu temne ya ya wa pa u so foi de na no ko pa u mo kwa na na pa u foi le ka mo so ya ko le ka tu muy mo foi la pa yo na pa ko u mo ko ina na ku ya ba ya e mo tanto amang ko foi tele aya wa nga masani na verta ngata ye pa u so o ya pese e fai so o ya if you have to mo tu ya ai pa u wa o kala na ko te lai va tai mana mana e tatono foi sina pisi foi one aso ya la tu le mo fai lo atu tatu tu tatu market sambo ya ai mo foi fai lo ye la me mo la fai o tatu ulu talo ya pena foi fai matamo ma le ufi ya ai pe mana ye fa fongo mai pe tatu tu no lo uma ave foi lo telefoni ya ko mai tatu di poti mala mala ti le tatu tu no wa te ai le tu langa le tatu wa ta ma fa po a fe tau no mai po fe for me mo wai fa mo le a te le ai Uya me lili pa te tene lava le sotanga lewa lama maele ka to le kio nei mai tele ala leo lo mpai foi le ngato ni sila o tu mao ia ni le tau mo fainga wa ye ma ke sa mo tonu au kilani o le amanga mo lava le nei tau mo fainga te kau pe lolo le o ye ka ko nei au kilani le kau mo le kalo le wo yai mai le pitu le valu o al te pulu tala ya ele o maro lor ke le koni ne kaya ele van au mer kanto lu ono te fio tianga lea o le amo wai ya le kanto salo se kau mo fie le ko vai na ka u le nei fa mo pe ko na salo atu le lu e lamo mai ya mo fa mai na le kanto o na ma ki sa mo o le kanto kalo ma ka ma fa ya au mai e al umma vai sa mo e mana to apoio le sistema o talo le silo le talo mai fiti o no wingala kinga inga o fa ka o talo ala que si e fa ko le fa ko ma fiti ai o tanto talo ma que samoa o talo la ve tau o tanto lo ko do a fa ka foi le ka to nei ai mau kino o le tupe fo ilava ina o tanto ai no ma fio anga samoa ia ma ina e ye le fa mo moi a fai o le a liu mai le fina malo le luma ai mai tanto ma que samoa o le tele foi lo tanto o lo fai na mai samoa o le ko ni mai lo se di fa la ve ai a vi foca caro mal ma ko container mai mai jila bo le tu pe samoa bo le ka mo fio mo tato pu ava lilio le ngama a tore na le tau fai no ma o tai o te le o mo le me tatu tu le fo mo atu tatu po kala mele nganga na ne to ya sa o le tatu se le ni i tatu tangata fe fatu anga e mo tambo fie fo ile tatu wa lo le a te ai si fa no lamba mai la po le po a fe na le amo mai tatu container ia le fe la fo tu ele tatu tu no e o tu fa tau fa mo moli
o le temi lei o le e tātou te ngāru rue whātasi ma le pio mai a sua ma le whatutua i alvine. I le tātou o loa koe le tu eisa, rona wina o le tālo o le ulu o le uki o le Samoa le pai Samoa, o uma o le whaamamā, tu pepa tu eisa, o le vaenga no mo kore na o le ele maketi, te temi o lo bōpua, o na whailo atu le tau na mai le tātou fresh tau, koe le talo koe lea, e toi pisi ia o na saka lea. Ai elo na le leo le tātou uta lea o le atau numai whapu le so lua o lo mua. O ia so lo luma le so lua. O te tau o na tau tua le tātou container. Ia o na whaasoro le la la i e se peona e ponga ina. Ina ia whawhai mo pia ia manuewa a mai po le la la le na ina. Ia o le atau o tau mantau o i po le la la ngai papatoi. La toi mangele ia tātou la lai mangele la toi sifo Henderson te aratu a haiko e abateo e la talata pena poi ma wato ia tue nines mo pemi o moi lato i vaenga lea e iai ia di tu sai o filani ia o ponga le na mo le aso lua lo ia so lo po porono winga e aso ma fua so lua ua manino atu tapo kalame poi availili ia le tulanga o iele tātou talo ma le tātou ule sautua silo foi o le si vaenga le leo le tātou vaenga tu aisa lea e le koe mangeso se te koe alo koe pisi se karo ali tu ia vaili awa o le sau o uma mafisi uma o mawai le lei a whai o le upu ulu ngā maru sa o le upu ulu komole o le o ngā umu a whai koi o le whaalipu a tabu ma le aru sa o le le koe mangeso se o le vaenga le leina le nau tātou tamokutu aisa apu ia vailili Malo of tale te malisi tu langa foi lele ia mantua foi pe na fitalai ia asoalo an po ia kele foi tato tu pe alu ai e meu kilo e amantua ia o le kilo ia me foi lele ole pa o le talo ia maisi me lele ia nana alu mai mau e foi na tu pe tonge fua ia e mai kama ia mai sa o kalo ia la o kalo le ia mantua si foi tale fa mai fa lo te ia mai e valo para o malisi ku Ole si foi la na manino le tātou o lore wa uma o na pisi ia ma tupepa. Ono o le tupe le kufata wa fa itati le kilo rono le kilo a koa le karo la kiko ma fai. Ai ei vaenga pe o na fai lopo ia tātou o lopo e au mai. Ia o ne alu la ia pisi kwale. A fai na i tufuru kilo le sa e kukongia. E nga le maru kilo le sa mo e lau ko maskanga. Wapo ia vese le pau, wapo ese si bele o pala, vese ia le makakia pula. O le kile na e te tenga. Ai ese le tau taro mo ina tufuru ka la di kilo. Lo winga lo esku ka la are nga e kukongia. Ai le teme o mo wai. O le lapi. A o le tātou taro tu ai a fai e 2 kilo mpa tau pe 1 kilo. E mauti noa. O le au fai ko le na o kilo lau tau mustanga la iai. Malo te rai tai masala la ia la te famanino tu langa le tato container ia ma tato lua il vai fo le so lua ia ma te mi tau no me mala la fo ia la mo wai ai masala va fo la te flong so ta e fo ma famanino le tu langa le ai se telefoni ina po la se me so ta tu tato tu no te ai ia awani la ko oka fo le pa fo e ni me fo ni fala vela fo le fia fai e mana o mia lava se oka ke le fo le pese fulu ni pepa tele ai como moli e ma fai na bala mai tele ai ni numero o no tasi valu o palua o no tasi valu o palua o ia vele mare tu o foi o le ua ma kai ma tato o na ma foi le fulu tala ai ma fai na watu le upa pe watu tava le moli atu lo pa tau mal pani Rono winga a fai ke tau na ia kai mal market Samoa. O leo na watu le market Samoa ya te so te vai mo au kilani. Ai ku puta a threat birthday mo boli tu ai la lo pa tau ma. Ia o le kina fa amudianga. O lo fai ona mo ai ba man numela na o do tasi van o parua. Ai foi te tau ta do o si le tiele me o ia so alo da le no mai lo na ai kana po. Ia pa ma mo mena nga lo mai ma o ma puya ba le ya so se ile con na ule na con ma pere poi ma ya puya ba tele ai fa mo le ya tu dise tama ina yuka el masalo lai lalo la vale ulu ai ana pa u ma ia u ma to ma se
ya ina pa u me ala masalo ya ya ilalo lo tatia ilava ina so alo ilalo ina le ulu va beno nisi ya mai ma ave o ia falmai ni te utafa pe ayo ese sumia o ia ana ina tele ai ko te fa emo mali tato soso por tato siva tato market Samoa le fa pe vai as fo ina le arota si fa ona te fa manatu mai me te fa emo mali ta siva na fa mole a tele ai o ia vai lilio le wa emo vai da o telefone o la wa mo wa so alo o I ka fa ka ko le anu ka me re ke pati aku I ke foi ore o ulo pa me o ngai ore tin ngai wa ko na ke na pati na so alo le mai ka ora wa ko ya le ka to siva Samoa o le o ia ia va no se no foi e su el market ya so fa ya so alo mo ko su el stato le show we have a little mal hotel ora o tambo wala ma le fa ko moi tana mai a o pelo il club orata il va ya solo mo buona stona ya su mal fitu wala quel carto show ia pia no pelo I podcast no apoiava le dei capi tai va tele ai se me wa ngalo tu ya tau nei a te fa manatu mai a te ai te tele fa ma vai le ai ole ana fa tai e pia avatu lea I le au lama pi amba tai lava ili fa pe hana ono leo le a fai ai ona pila pia de campo no a tanto marketi vai a te pepe wala tu sotano e nei ya ai mo via ya le ya so ma lo mo toi ya fa pana foto ai ya alof te latu ma via for ne aso fa to fa mo ne time ya fa so fo fa so na ole to fa ne tele ai Edward Puni ya le nasa ya ole na tato market Samoa afenet fa fo mene okilani amone ingalo ya la so luar va so le na na tanu mai le tato oka container na pe ona fa ilo mai tanu le la so ta ila ma le to fa so alo pena fo le to fa tele ai ma tato market Samoa ya ba fo so swani me le ya tamali o tato tunu wale tu fa tu o tato ta mafa o talo le ufi o ta mu na te fero le fai wale tau mafa fonga tau mafa tatu tunu me tatu tu asi sina na te lo tatu lava le ya se le tau mafa talo ta mu fi fa ya le ngate le o fa no tu fa me se fulu ta la le rate le yupa o le alma ma po no offshore waku lava se fulu ta la le rate flat nala mo le tu lau tama lau pepa tamu lau frozen taro I le tato pe afaya fatau ka pe le faina su mai piki aku nana watu lava le yupa moli atu na tau mo fi lava le temne ya la ku le tu la malusu fanu tare tu la lua tu famna tu tato siva na tato market sa mo le faina le club orata la su fito november vasola le kai na te dea fufu ame fai ana iai ya mai lefo na te ratu e mitai to fire te ai pena fo iso alo pena fo le tato market Samoa na ratu fo lango fo le tato market Samoa ya tamali o tato tunu na fo olo fief so swani buta tu le tato tunu e ala lele mai no tato to mafa sa ole makwa ka mo ka la vo tato olo al market le talo la ko makwa ka mo ka la vo market I mo supermarket inkia ya aya mai de kalo Oko kasi kung ka, evalu aku, pala ako risiko. Yung mapela hila, so. Yang ay koe anu foi la ele koe ya ele ngatela fa ka karo fiki. Ya pe no sa no mai ia teri ai ia umar ku pe fiki. A fight fa to talo Samoa. Ya e alu sa o la vala ku pe ngai su ai ngale Samoa. La to na o mai ta to tal. Temne. Ako ka specialist ta vai fo il tato va to ngama to fa teri ai. Ole ase pese mana ia lava lea pese leo te taatu moto umalama sika wasa ye fo taatu pese ye ko ka ko mix kwa taatu musika foi lele falanganga ya lele teni mo foi taatu musika foi sumpa ma e vai ela wako taatu musika falanganga lea matua ta mafala talo ta mafala ta mo a fayo mai maliu ya kama fai foi lele e toyola mai e to tu mai fo pe fodele matua ele o ti fa rua a fai lai ke sao e kasi ala wati
Sunga ia, ore aia nenge ia, lo ore fa favalea, ai pita mai kele ia. Ire mai o waka mai so soma ia wa ngafa, kau kala mai lo kulo ia bau. Ue ngai mo kua, ore ngi wai fukua, wai kua kwa e aru, pau le ore bange fa. E mari e kia, lo kua kwa e aru, pila mai fale kia, o kika wako ke lea, ule la oia utika, ule la oia utika, ai ora e kiko ika, ore musika kusa wako na o sima iko ia utika. E isa wale alo fai, le so fa ki tunga, le oki mare puloma le pura kumau le uma. A fai koi foi mai, o ke le koi fia kai, pia o le foi mafo pau, le angasa i fai. Si le yo ai alu mai, le foi ni na wa. E o fie mui le se puloma yo mga, o la barika, ka penga la wa bapa. Sisu e sa sei fai mai, o la bele punga ai. Tanu la ba ma ta pe ai mai e se la ba na wa ai. A fai wa no su ta na mai e te le story. Fala, presta atenção nessa story. Sabe, eu quero mais coisa cá, vamos. Oh, ya, awak apa yang terjadi pada awak? Awak apa ni yang pada awak setiap bangan nak buat effort iman pada awak. Man kau ni saya, full fit to take this try man kau. After had my practice say. Ma find so one all fat pain so sa. Now to pass it, you for betul. Macam mana tasi mal yang personal interest mal too fat pain so sa. So we not chasing all the testify or testify the value, all the testify or testify the value. Po o heavy all the testify fa o testify all the total. All the testify or testify the total. Sabe, irmão, não ia sabe, olha para ele, olha para ele, olha para ele. Nissan, man kau Nissan, se full fit to cover the stripe. Kapanga lalo aba ni ngalo ona eba maya yalos ile mo ke kas fa ma venga mo oe mo fat bino lo sa fa tasi ai mal tu fat sia o ajalafu is a payment nga fatia is tasi Relato Finance Facility ma tu aba ni ngalo mo ke kas full station road Ben Rose telefoni o lima to offer o lima to offer o tasi lato Facebook page mo ke kas mo fa to aba yasu tasi Le tautua whamawawema le white beds and predators mau boinga tapo, 5 king size bed ini tautau whengai mono whasoa. Mau whoido whamana ulau anangata mo le whaatotoina lo mo tamana ulaua. Awe te tano whai ea whirma le white beds and predators e le 212 Preston Road o Tara, le mana manu mele telefone le olo tasi lu olo tolu, tasi ma tolu. Le white beds and predators, affordable prices for happy customers.
Like oil, so civil. A brother from a different mother, I got your back, I hope you know that. I just gotta shine some light on this little thing. I got right at the back of my mind. Just one of those things that you just can't wait down, let it go. Baby, give it a prize, write it off. Nah, papel vale sa unga lila. Ilay, alema fine kolos, alewa post, elemoy. Lima ulisi, uso tufa. Tima, sa unga lufika wila. Usako nga pipo, mahal nga ko'y binilo ko'y pasako. Mo pinawaya ilaya ta, ay ko'y usubog nila. Remafika nga lavaya, yesa. Alikawili, mga wasili na pa, malitutusa. Yo salale, masalo miela pati. Ontelina oyo koroma, imatu lomola, alextu sautala manga, no waila lofa, no family endo nojo, wakuna waila ufasojo, tenai, lemoni, atu elfa, DJ Nasa po mai se fumarena ole DJ Smokey ma DJ Fa remix ma pesana ma sunga Mr. T ya ole lemoni utule meto toni tali tula lua tava talo fa tuta tulu pa fe nafta ma futa mai ole ma futa pe tano Mr. Hopper pa KP numo tatu samo tili tala samo re tala be numo pena ta fa langi na ole www.tvradionews.com na fe mulungo ole tatu YouTube channel. Tamne. Era loka mai pula stulano eta tutala ole. Tala talonga. Baba tutatu tala talonga le ya le ua. Ese al minuto va yeso di fa. Tala talonga le kwa tie yeah, okay, man. Let's talk to talonga kia la kwa mai. Split eye lead rules Moody out of tour. The properly to All Blacks. Sungai Joe Moody will play no further part of the European tour after splitting his eyelid at training. Kalau fai ya nala foring mai yolona mona mata na wa noa nala wale fa wa le sungana ya le sunga Joe Moody male awai oyer tatu tuana watu ina Europa tatu All Blacks. Ya oleh si tatu news le watu Fiona yai ia le tatu Sungana ya Floyd Mayweather say he never agreed to fight Japanese kickboxer. Nala ya pe na uto kenso suanga na Floyd Mayweather say he never agreed to fight Japanese kickboxer. Na pe na uto ese suanga na sa lomba sungana ya Floyd Mayweather na mal Japanese. A brother from a different mother, I got your back, I hope you know that. I just gotta shine some light on this little thing. I got right at the back of my mind.
Risi tātou riu sila ia ele tātou Blackfin alo ele la tutua ina kaula kapia tamai tai. Blackfin coach Glenn Moore has named one kasi di tamai tai fou na ola fiki ni tātou auna Blackfin na la ta alo ina macai no ya Pax na la ta alo ina ile manela to test number falangi na fai na I Toulon in tonight. And at my time now, flanker Monsieur Parks from Wellington has been named on the bench, while Hawke's Bay Christian Cottrell will start as at the first 5, and Wahid Demand moved to second 5-8. Man, I tell it on fire to Blackfin, and I like to Musangana or fight knife Falani, to Oklahoma to my time. Ela bana tato news no veto I ona telefono lona ia tato problema o Tomuri ia na out mai le tato o Blackie ono tulanga ia lona ilona fofonga e folona mata na wole mfai ia ona fa wa le tua na Europa fa mo le tsanga nei na bana tato news ro ko ai pe tato news mai na New Zealand ro ia o se fia tato was no tula no tato no vole tula lua pero pelo va mo liu lava ia si kama si ele sa peo ele news ma ali ele ko I le to va to I vai mai ali le ko to I le peo no ia le solo fa oma secondary school teachers has been called laughable so le offer le na mai le offer sa avatu ele malo ia ele tato fa oma ia nala vai to I to revise pay offer for secondary school teachers has been called laughable by some teachers mo le ka no kwa le anga fa ia mo matua kiki lava le offer na vatu le malo e pei ona fa ingoa na va ingoa le laughable usine foi pisme mali e akanga I lato oringa mai makua mali le lato fa lomo na o tulanga na va te ina e aula van fa tonu la solo te atato fa ya onga nei usila secondary school teachers na pe ona fa mai le offer na vatu el malo is called laughable by some teachers. Olesi tato news lea va te I me o tupu New Zealand. Ele tato New Zealand vai to lua ila to na mali liu na I moni sai ile kutopa last year ya nasa so o ta vale mali liu ila o to lua ya pe na baba ai ti ai ya na lo fa ni fam sinonga yo ona o tulinga leo mo ta vale le na lo watu ai kutopa to sanga no matuni ya na pe ta vale na fa me na ma le ta vale se me ole se lau todos fu todo kilometer tu la ya man tu ala ya lunga la wala fere nga limas fulu leonas fulu ya kilomita pe limas fulu tu la nera na feoti mai o li to do 2 passengers were killed ya na la fulu mai no la la ta vale ya to do la budi na sa yel passes ya when the fleeing vehicle crashed into a tree in Auckland suburb of Morningside in early morning pursuit in October last year. Police have named the 2 people who died to the police station in Auckland Monday. Na uri to lua so sanga mo atune ye tulinga na mleo leo ko fa minuto tele tu la lua
talo fat pa fa na fa ma fa ma lo level fa fa ma fa Police to New Zealand, a migrant not the answer to aged care, worker shortage, this unit. Never gonna have to touch on news more. Ya pe ona ya ia vana ia va ia me for you. Ai tatu tina mama tu mo tono home. Never final me wa facing a sioki au vana le va ia ia tatu mama tina matu ke kipa. Facing a sioki ke kipa. Ya lela kwa ia le fe mais tanga tau kaunga mai nisi mai fafo. Ya pe inkia ya Filipino migrants. Ale fe mai le uni nurses union. Migrants not the answer to aged care. Worker shoot. Kini nga pala mi mana oi. Pole ala mi mana oi la tu. Mula mi mana oi. Pero pala mi mana oi. Mi mana oi ya le fe mai mana ola vaenga e kaunga le vaenga le ngia le les yungi le yungi le yungi le la unes mana o fole le mai le sala bonus full mai vaenga la ping fiki mai e train ai ko training fole le la ko equipment train la ko ni ma fai no la to ngalu e yo pero tu ranga ri mai fai na ko vaenga le ping fiki e time ne le nga khona venga e mo fo le fai la ko training e ma ve la to ma news fo le e mo lo ia e so san ka ile la to nga suggest nga e fo la to nga solution ku sai man me a le to kon fai le isi va nga ia mai ni si mai tunu ese mai i nei New Zealand to yo Filipino ma inkia tata foi le experience tata le lo fai ngal venga lisi me la kolingi fo la pe fiki la ko pe ali fai le lo fai ngal venga si da mai inkia mai Filipino mai tata mai se tunu e fai ngal venga na lo le va ko ka fo le fa ma sang no fai ma ke fai no fai ma finka e venga sui le pio ko inga man lo matua e va velika si la mai tata langa onga e ma langa passion for le se le passion na me la fai ma le lofa fo le tangata matua ya e fai tu langa na ya na pono tatu ni use pe ma ti ina watu la mal tatu te mo fitu ni tele tu la lua ka po ku tatu po ka me le vidi marcar kali ya o mana tatu business ya Tapi, eu fiquei olhando essa story. Vamos lá, parece que ele é essa story. Então, aí, cara, mas eu só vamos ali. Oh, ya, apa yang terjadi pada saya? Awal apa ni yang pada saya? Awal stay bangan na, wa effort imal pada saya. Man kau ni saya, full fit to the cover destroy man kau. Apa sangat mal practice say. Mafai sesuatu ni all fat peno susah. Now tu pasti, ini apa betul? Macam mana tasi malah ini personal interest mal tu fat peno susah. So the Lord chasing all the tasi pa, all tasi the balu, all the tasi pa, all tasi the balu. Ya po Harry, all the tasi fa, all tasi. Ono iba tolu. Ono tasi fa tasi ono iba tolu. Sorry, ima ngiyo la sorry. Ora pa yo na pa ni ko ka wani. Ni sen, man ka ni sen. Se full video cover destroy. Tena eva ka pangalo, eva ni ngalo ona eva maya yalos ile mo ke gas fa ma venga mo oi mo fatu bino lo sa. Fa tasi ai mal tu fatu sia. O a jalafu is a payment nga fatia tasi. Ile lato finance facility. Mana tu awani ngalo mo ke gas the full station road. Ben Rose, telefoni ole lima to offer o. Lima to offer o. Pe tasi lato Facebook page mo ke gas mo fa job ya su tasi. Le tautua mama venga le white beds and furnitures mo boinga tapo 5 king size bed in tauta ferrai mo lo pasoa mo foi do forma lau anga ta mo le fatu toina lo mo tama loa I want to turn off why I film the white beds and furnitures in 212 Preston Road Ottawa development militant for the all tasi lo all tolu tasi va tolu the white beds and furnitures affordable prices for happy customers.
sell my hair and money. Let's have fun, I know to see. Itai wala bea, inefa ano. Let's have salaya to my say amanoa. Usue, ifasia, I pula oh mata. Mariana le sunga nei a te tēno matira mai o ame pulea se uli Victor Erisawa na siti fōra na sauto sanga ni tua ese mara na siti na whaoruina na siti la ua mio pulea ia a te whaparatu atu lava ia le tātou market Samoa a tātou lone la tanu mai ila solua le aso le apea nei le whananga mare tō whanai a tele ai na la tanu mai tātou lona le aso fō e pea nei ia tātou ulu o le pepa ulu e lua afe fase lau tātou pepa ulu o le talo e ono se lau lima sefulu o tātou taamu e tau se lau e whai Samoa e lua se lau i le male ufi e lima sefulu
ia femela e filinga o malia facha pula ale ta isuli ma pepa fa isa mo ma lima pepa ufi ale la tau fa to fulia la umma ai olo te tala le ulu talo ta mu o fatu na le tulanga nei o ngana to ya la to mo su ta inga mal to fa ya teri ai na to fa ya so tu sai mal tato container na tanu mal vaso le ya ona tu fa tu la ele na fe mai ole ulu lu afi fa se la ulu ia pepa ulu o talo o se la ulu mas fulu ta mu e tolu se la fa sa mo e lu se la mo fili mas fulu tanu mal vaso le ya mo tato umara vai o mafuta mai nei usila ma sa kilani lava ma le sila mena pe no fa lo mai teri ai ya no fa fai o le se tava le piki ko ai lau pepa uru po la lava lau lo en fai na moli hatu lo fale ena se fulu tala le rate moli hatu lo fale e lau pepa uru po lau pepa talo po lau pepa tamu ufi o le fai mito famanato foi le tatu siva le tatu le tatu market samo le fai verso le la full fit to November ina le tatu le Arata le tatu club Arata na la fai la full fit to November le tatu market samo mo felo ina la fai na le show girls so algo e material e pana tatu fa salon fa pi ale e fi fai lo atu tatu no me la tu pul verso le lo verso nei tu pul verso le to fa manato foi ya fai na tima futu mai na me pone e uninga lo e oi le tatu fa inga na to fa ya no to fa ya tu lo fa perfetto ya luta le tatu fa inga na in numero se fulu Railway Crescent ina me pone pro middles dello ciao ma fa na tala terminate mo sarò nato a su 1 minuto c'è tu la sima lu ina me pone na c'è il watch terminate della ma yami le papa kiu io le su pipi o le fly sap sui ya ngate leo no no ai pe alu ne aso atola wa to ma fa okay ma na yo no so ya no me se full railway crescent ina promidos na lo matala ta to fly ina na so me se fo na ta na fly ina o fera mix QC o te pere alo che ka sta to feselesi to vai foi mai ya ta to lo ta to proclamile o le vili male cali e fa o mai foi ta to turale to se fa mal to fast food todo minuto to ta to proclamile e fa o mai foi ta to proclamile aso ma fa ori e vai to fa foi o timu me mato eu ma ko hakimu me mato sa ala batalo ta o timu me mato ina sila au kilani o ma ko va ai tu to ulu mai o timu ma ya ka ko e pese ma ko ka ko e pese fa no loto au le tau wala au fa mota fa mai yo le peli atu la era ya ma foi oro fa anga ma pese mo manao ya fa uma foi tu la le to ta tu proclame tell what ma futa mai who it's a fair se wata mata muli bisi awala bia funa e ta nei mo fa matalana talu idea
Ia se fomalena o le sungana ia Samson Ku ma vese na fa mai Cinderella sa vako se vai eu tu lai mai to lusu 50 minutos ale tu la tolu ia tolu no fa mucho foi le sto tu mo tato wa tunu ile nei ia aso malulu e pena foi le aso temu nei e pe no fa tu o le tato pokalame ia o le la fa uma tu le tato pokalame le ta o le vili ma le kali e fa uma foi le tato pokalame le aso la tu ia ko su e foi fa fonga tato wa tunu ia le ia man foi no fa boy karo fai i rewa lunga tato laina a rewa lunga woohoo pa ko ai hae mai Maria Lucio ma lo lava pa tai lava mo ma lo ale sai fu mo wea tai lava mo lo tari mai foi mo tu po kala mele la fai ngole vidi mar kali e su e foi fa fonga tato no ia ai la to lo fa fonga mai ia la fa fonga mai la to ia si fonga foi pa anga al tato wala leo e pe la ona ia Maria ia fele me mo si mo tato wala leo ia o mai oi nei bange sa wanga sunga mangwea fasta ola le ai ma se mea la vai ono le ai ma se mea tupu ia oi se ngase po se mea foi le whawhitauri le se mea tas le ai se mea mangwea uma Maria, KP there le makolua le ia solo ya ola e se fai sa tala de solo le masani e tano ai o le ale winga le ala vai confusion na ma o ma KP po le ale winga le solo le fai mai ia le kere na vai solo KP po fe solo le ale winga le solo a Marie mangano le na pese fai mai fa le le de solo oi o se pese oi ona el pese oi ona na pese se maso e mai nga ka mo pese ia le la pa ka mo so mai lang le ia na Marie ia a le se vesi de ma o ma KP o fe le me la te ma futa mai ai Brisbane Australia Brisbane Australia e tere ia luane le tatu fai fianga na sa fai nai Australia Brisbane le anga o len pula ma singa na se tema ya e kere awai fo ya ese sive o Mr. Ngango i ma sunga petelo li anga ma ko ako ma Nico ile ai mo bude sive ya ele no fai mo wi do pa pero le cansa ka mai ya o ka mai le fa oh ya nara masalo le foto ai ano siga na sen mai le aka oh ya maka mai fa ya nasa e mo tuma ina mata Cristina pena foi Elefano ya ma sa to tela tu no sei na ya ama ya to tela foi paranga to le no sei ya masalo na ya isi temi ya to ya tu fo ya tatu felo ile na nga feo Brisbane ate ya Marie loke oia nga le no fer wa solo ai fa ka wa ngai loke e to shopping center na sa fer wa solo na ma na ia to shopping center na loke ya na sa il me na loke sama ko ko me pi ma loke solo ai na ia ale se me fa to pala solo ina pala pa lo sa ma na ko sabe o ko i sabe o mi o ya ana kilo ya ko ran skama ko ke o me Marie o sa ai no sil mo pe o na ruanga sa mo oh nga fe no sila ma ko ni sila Hastings oi ya fefe no winga ai ne o kilani ne o me e tau sila fia o tingai du mai ngai o kilani ia io ne foi kele ngai sila fia o kilani ya te nei lopi ya o kilani mai te malanga mai fo ya i mai ka fa ia o tingai no foi mai rasco oh ia na sa ia ole ala tu ngai mo foi sina ole umi to nei nai i Brisbane me si fia kula ngai Brisbane ada orang ngai ka sang sama ko mo mai wasulu afesulu ese fai se tala Marie ole ale mu o se move le ya toi o sa ole le move pe le ai ia sa ole le move ia na ia ska kamaki ya ona kamaki ia
Mga luwema. Ia na tonu a. Ia na se ngama ngisila. Ala sau mantua na wo no tau sanga na wo no foi na Brisbane ia masala foi na o mana ia I se leni. Ala se sau o lo ia sau e fau tuanga tanga tai o atu e fai atu. Ala sau fau tuanga ala tu. Ila me mo mo e va ai ia pe va fe foi ona a o la mato ia le hoku nga la sau fau tuanga e mato. Le sau ni atu fi o. O le hunga la usa moanga sau mofo. Ia, le la aku maki ngofo. Ia, la sau soani me foi le. Na mako aku maki fia ngofo nga maki fia mo mako kupe be o to. Fape ke sau nei eskadia e yelo mako e ke sau mofo. E katauna e alo e bai kapa mai le fale le mea ke vai tsai fale. Kamera nula le ofisa e a mai se pepa e whamaongi ai o oe e le leilo o kongi whale. E le leilo wa anua le whale e nanga ke no whale. Ta e taino pia fo inga e sa ngei taino pia inga mawalo whale. Oh, mana ia. Inga o mea umana. Ia, male. Ia, le si mea e kanga mai le ref male ngā buenga. Ta whaino pia inga mawalo ngā buenga ngei. Onga e ko kelo kangata New Zealand na ngai mo ko foi aku. Ai mai ele ngā ruenga Australia. Ba e kele ngā ruenga. Ai ele ya no kangata isu ngā ruenga. Ai ma isa ngā ruenga isui. Na dia. E mau mai. Ya. Ya sabela ni fa fe no film no no fale. Sula ma fa no fi foi no no ngā ruenga. Ya apalai lo mo ko pe kamaki. Ya. Ia, ona. Mana ia. Temo fia ni. Mea uma. Ia fa ke sa mi mama ina. Ia, mea uma bana tau sa no ni tatu nei ia avaku le kusi mai lau landlord le ngai. Ia lau tu. Ia avaku foi reference mo lau ngalwenga ina. Ia va pe ana tamai mo na tu pe amori. Ia, sa nei. Se mai se fa sa inga langa ia matou ia ri atu ia pe to ru fa na pe to ru fa na e se me ma wal to ru tamai ia ese me to no tama lo ma tinala to ia se me mo como é que ko ru ko dono como é que ku sa o email boa vai ser no ku pe como é que ia e ma vale a fe do se la pe ya ko se la wa i do fo ka sa mo como é que oi ava pela le tono atu le lima ia male lua tau sanga. Lima mal lua tau sanga. Ia. Ia fia se tupe mo lima mal lua tau sanga. Lima mal lua tau sanga no ala ko kikia ko kia mala ko afe ko sela. Wo de lua ka maki. Ia le lua ka maki na. Lua vai aso. Ia, ia so o fa ngale ia la tiko fa. Ia. Ia, o kiki e mawala ko afe fa se la dima se da usai. Ia, e fa penga e fo le income. Ia, fo le income o lua. Mis foi tamala ia e ma oi pa fe lo fenga. A fa pe e fai na luenga ma ko ai na ele fai na luenga. Ia. E alu luenga ku po kamaki. E ki tilo aku le sensa limpa e ki le me kokongi ai la tiki paso. Ia na lenga alu luenga le ku po kamaki. Mana ia tele se lo malama le tulang te la mari ia o le tulang o le si me e fai na e ta wingi le fai no any take care. Ia. Ia, se fai me sau fam taranga na tulanga. Ia fai lao ia pia o na to fana i walo. Na lao fai lao family take care. Sa fai ai sa ku o no lo pepe inei. Ia. Sa ku lo wa ai le wa sulima. Ia ai ena o le winga kala ena ia o fona le alu kamaro fenga venga e faile a ora fufine ia alu e kanga alu e su LFSA ko anga alu i kos ko anga alu i kosi e fai
Ia awale whaalongo kala ngai ka ngaka sa mo papia o le government e leanga maa ngai o ma o leanga la venga ki a ko ka ngaka sa mo ai alua o ia ka fai e te sili te whawhiwhenga ngai no ai te sika ngaka fai ai lem fai e ka ika nga fai na if you go to it stop you keep up if you doing something e tele lau ele lei kusa au mai le asisinga ale government eva ai ele lei lo ko ai ngo ko maiki ma sefe ba ele ka e fai mai a oi ke koi sa ale lei ya e stoplo wa oma sa ba wa me ka dia ya sefe ole ona au mo pele ona mu me fa manusia Ia. Kio música makiki. Longa umu me pe. Ia. Kusa ole ona umu ale e fa malusia forna le fofo ia sefe kamaki. Na o si me uma na e pa mbia ke le fengale ia ile na lo pa ka o e ba ai pa de kamaki. Mana tele Marie, mana tele tulanga nai o mantua na ia e ke le fea singa mana i lo se le ni na mo tamati na luva ya so. Ia ai se nga venga ta e maltina e nem fai ka fia fu pa fa a se vanga na la wa tele no tong. Nga pa u fo le na lo tupe tamati. Ole kusa tamati ia. Marie, ia e si me te fa so mai fo i de ia ma e tato na i fa monianga o anis fa monianga mo e tato na e te loa ele o maua ni New Zealand na e maua ina Australia. Ia e te loa e maua inga te whapeke a fia mai ma sila makangkanga ia le se ngā o New Zealand ma Australia. Ka o nei e maua inga whale e pa u inga. Ia. Ka te le runga lo kala o le kale le makia iai. Sa e whapoko moe lua se te rongu. Oh, isso. Para le conduce lava los fulu le baiaso. Kai ma tango fi. Na, ele ma te tango fi o fali, a tango fi foi o mea ai, o tango mafa. Ma lava. Ne uma. La stu lang ai me. Ai ole kanga le noa pa so le kupe. La stu lang ai me o totongi ta fenga lunga. La sa lo ye totongi sa tonge foi so sto ainda e pena foi oi na hesti ma tongi no mo ina la le e vai te lele se senga le titi ia kusan mako ainga koko ni lo vai aso ia ko ki ama wala nga bua se vai aso vai e full time ia ngala fa ia ki ama le fa fe le lo vai aso sa ia oh so ya ele kai nga laka ese ko hinga e hiti nga ko ia ko kai mana ina fa fo ma tato tu no no ke fia ai ngai ona e kele e ona ina sa mo ma lo pe ia male ola fo il menga ole tupe ngai ola i dungola nga ngai ke na pe ngai ke le ku pe dungola ia e ona ku pe ta ko ngai yo na tan no Marie ia fa tai la mala malta to tinu ia disi fo yo fo malanga tu na Australia ia wa fo i sa i dinga lu mana ia le fa fo nga Marie ia fa lo feelinga lo mai lava me uma sounding ne choi va ile lady polan lo ia le mela equipment ia vai fa le reference kel mo o se no fena mo so fale mo no venga Marie ia ale tu langa io ne aso na te malo lopo na wa no fo le fale ke full time va imo tamaiti a fenga venga na tama ia le wo mo fa fale vai lo fa na e lo pepe ko ka sana ia sa le ia e mo fa fale ia e mo ia ele si já me foi nem no ocupe kamaki Maria ocupe ma wa ya so uma o kamaki ke le ko ma ia tem tá ficar
Sabe leila Marie ia si lava no fo lava o tina po tama va ai si ana fa na lo fa mauni ai ia na le tua turista mata ia ke alu e fanga vela e fasi se tama ia makele me fa ia ke ia tu langa na Marie ia va tai lava mole mafuta mai fo tatu wala leo ia nga to fo leo le kali mai tatu visidi ia lava tu ne tami ia mole ne lo fanga ne o ainga ia po ai lava na tfia lo fa ia ne o ainga mas fo se tina ne ma vasco ya mai la to uma la fia lo fa ya lo wai o lo tingala ya lo sabu o ya lo e au sa mo ma to le au fo ya sa mo ta to wala le le luma fo Facebook live ma fa ya na fa sia ma mam para lo vai fa le fa uma la vol po kala me le li ngale na e mater no ai na mo le te lo fa ya to ya ai la va tu ne no Marie fa tai la va tu ne no mo le lo fa ya sa no mai lo fa ai faz aquele lá na sessão ali vai faz aquele amor para amor também ele quando a sua miséria ao fazer pena para a abertura uma formação faz canava kai lava alo fatele atu tamala ainga mano falo lo fatele atu mo oi ya ai esse pese na te manda ola vai ta atu mo oi pese foi lele ma ko fia ya você pese lava siro pese ma siau ba popo se pese ma lenga la ngona mata lo maftanga ma se pese na te mana tu ka ku moi no mo lo fanga amori ese se pese ngal fa se pese ama por muita Manalo suma. Manalo le peso rosto. Ya, okay Marie, alo fatela tu mo ai. Ya ai fato. Ya le ya mami ale aso ya. Sa, tu vai na Marie. Ya Marie alo sio ya nasa kolosia ti ai ya mai fo ya le kere Marie ya tali mai. Ile tato por kala bene o vidi makali. Ya opetau ya mane. Tu se fo minuto ya natale le tu la tonu. Da tonu ya botau lunga tu fo imase. Kaupua mo tata watunu ne aso malulu atu pa fa we se upo le tau tamali e fa mangalo meleo auna al pesene la tatu e mo le tamaita ia Marie ia pera Marie lo fa Marie alo sio e ngata leo sio na ainga ina e Brisbane le pesele o le a o waku fa mai e o le moenga le lofa mai a Christian mai moso e matawalunga to e foi le tatu por kalame tatu fero la fia na ele de semana ne lo la sota o e pa lo fa le tu e dia tu se fu ma se lo vai ma ta no Mr. Ang pero como que pi lo voy a tele ne fia man to ne yaso ko fa so foa My
Lima